Gle, ja sam poduzetnik postao 92. Od 92. do 2000. možeš reći da sam bio uspješan. Ja sam morao jako puno gurat tu firmu da ona ostvari rezultat koji je trebao. Istovremeno sam se doslovce raspao. Otišao sam na MBA. I na MBA-u sam dobio alate, znaš, kako da strukturiram svoju firmu. Isto tako me nagnalo da strukturiram sebe, da strukturiram svoj život. U smislu šta je dobro za mene, šta nije dobro za mene. Tako isto sa firmom. Ona je organizam koji mi sami. Kad razmišljam o tih zadnjih 13 godina, pa do prije recimo godinu i pol, pa onak, robija čovječe. Mislim, stvarno. Mislim, pozitivna robija, ali robija. Preživljavaš i rješavaš situaciju kako ti dolazi iz dana u dan sa, da, minimalnim vremenom nekako za, kako sebe, ono, to tek sad sam počela razmišljati ko sam. Danas se tvrtke više ne dijele na male, srednje, velike poduzetnike, nego se dijele na mrtve i na brze. Firme funkcioniraju u panik modu, najčešće. Boom, to počisti tu paniku i da smjer, da strukturu. Kad se desio taj trenutak, kad smo sa Alanom počeli raditi, kad je predložio Boom kao takav, to je bilo ok, ovo je možda još jedna šansa da ta stvarno odgovornost pređe na sve razine u firmi. Dođe neki broj ljudi, ti to više ne možeš raditi, nema šanse. I sad svatki od njih pojedinačno mora dati taj jedan val energije da bi ona dalje išla naprijed. Rasli smo 30% godišnje, dosta zahtjevno i znači nosite teret na svojim plećima, ne? Boom je odličan za obiteljske kompanije. Boom daje neku vrstu sigurnosti da će tranzicija biti dobra. Ja mislim da svaka organizacija ima elemente na kojima treba raditi i da vrlo često uopće nismo svjesni koji su to. Mislim da najveću predrasudu tu mogu imati rukovoditelji, direktori i vlasnici koji misle da njihovi ljudi ne žele preuzeti odgovornost ili nisu u stanju preuzeti odgovornost. To je nešto što će Boom razmontirati skroz. Boom te tjera da stalno radiš na sebi osobno i da radiš na sebi kao organizaciji. Mi smo ovdje uključili različite ljude sa različite pozicije jer smo željeli da nekako Boom implementiramo stvarno u kompaniju u svim odjelima. To nije nešto što se radi jednom pa se pozdravimo i odemo. To je proces. Ono što mi je zgodno je to da smo tim procesom uspjeli stvoriti jednu dozu zajedništva među menadžmentom, koju ja smatram da je izuzetno bitna ukoliko želimo imati takozvani alignment svih naših ciljeva i da svi zajedno pušemo nešto što se zove zajednički rog. I kad 30 ljudi počne funkcionirati na istoj razini sa sličnim mindsetom, to stvara nevjerojatan potencijal. Sad bi rekla, 2016. gdje se Boom stvarno slagao, prava poduzetnička obiteljska firma koja je krenula u jednom trenutku i onda do današnjeg trenutka se dešavala tranzicija da postane strukturirana, organizirana, procesno posložena firma u kojoj ako ja sad odem i nestanem, ona kao neki organizam živi i ide naprijed. Da li mi se da svaki puta kada idem trčiti? Ne. Ali nakon nekog vremena kad sam ustrajao, nevjerojatno je što sad tijelo može napraviti. Boom je isto ta stvar. Da bi Boom funkcionirao, firma treba dosljednost u komunikaciji, dosljednost u transparentnosti, jednostavno dosljednost u sastancima. I onda kada firma padne, ja im pokušavam pomoći da nastave sa svojim treningom. To je moja uloga.